Guys, yan. Yan. Yan guys, dito. Yan. Sa bundok. Sa araw. Yan. Yan guys. Yung Little Batanes guys. Oh. Yan yung Little Batanes. Yan ang Little Batanes. Nakita niyo yung bundok na yan. Yan ang Little Batanes. Yan, yan, yan. Little Batanes. Yan ang bagbag. Yan, tinatawag nilang bagbag. Victoria bagbag. Yan. Yan. Ito guys. Yan. Yan guys. Yan. Guys. Maraming tao yan oh. Ayan. Maraming tao. Yan. Maraming tao. Oh. Ayan. Ayan guys. Say hi to my vlog. Ayan, ayan, ayan. Ayan, bye, hi. Oo. Ayan. Ha? May store vlog. Mr. Vlog. Ayan, ayan. Oo. I-subscribe nyo ako dun sa YouTube ko ha. Yung YouTube channel. Ha? Kunti pa lang. Bago pa lang kasi. Kunti pa lang. Yun ha. Oh. Ha? Ay maganda kasi mag-vlog eh. Oh. Ayan. Sige, thank you ha. Mr. Vlog. Oo. Subscribe niyo ako dyan sa ano. Welcome to my vlog. Yan. Welcome to my vlog. Oh. Welcome to my vlog. Yan. Ayan, marami dito guys. May tin sila, may tin. Yun. Magandang tin nila. Ha? Little Batanes. Little Batanes. One Island. One Island yan. One Island. Oh! Diyan kayo ha? Diyan. Diyan pala kayo. Diyan. Oh! Welcome to vlog. Yan, yan. Diyan pala kayo. Yan, yan, yan. Oh. Sila ni... Ha? Oh. Ayan, yan. Oh. Saan si Neneng? Umuwi na? Yung ba?
Naneng, oh. Bading, oh, si Bading. Trisha. Oh, yan. Ay, kayo, ay, dali. Naneng, ay. Naneng, hoy. Neng, ay. Ayan eh. Oh, ayan. Ayan si Ain. Trisha. Si Naneng. Si Bakla, si David. Si Aling... Ano ito? Si... Ano ito? Ayan. Yan eh. Aling... Yan. Ito na. Oh. Alimutan ko na. Yan ang Maxim. Paradise Maxim. Yan. Yun, Paradise Maxim. Yan, Paradise Maxim yan guys. Yun ang Paradise Maxim. Paradise Maxim. Maxim Paradise. Yan. Oh, yan. Yun ang Mandrake Island. Yan. Ito ay Batanes. Ayan. Yan. Okay. Okay. Okay guys. Yan guys. Ganda. Yan. Yan guys. Yan. Ayan guys. Daming mga ganda dito. Planawin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Alon. Ayan. Okay. Okay guys. Hanggang dito na lang magtatapos ang aking pagbablog. Abangan na lang po sa susunod yung mga episode, at kung bago pa lang kayo sa aking YouTube ay mag-subscribe muna po kayo, at huwag niyong kalimutan na pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking video. Okay guys, salamat po ng marami sa inyong pagpanonood. Kung inyong napanood ito ang aking video. Okay, bye bye.